I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Hello. Just woke up from nap. Sementara nak tunggu pukul 3 nak turun, kita sambung edit video dulu. Kejap lagi kita nak keluar. Janji Kapten pukul 3 nak dekat bawah, dekat lobby. And then kita akan keluar, naik boat, kita akan hiking sikit. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. Jalan-jalan, ada kambing. Sekali dia ada tanduk aku, ada kambing. Seni perjalanan kita. Pantai kata. Pantai lah. Pantai ke pulau? Pantai. Kita dah dekat pulau. Tapi perjalanan nak ke pantai tu dan tengah main bola. Dia tengah main bola. Tapi cantik. Ini aktiviti kita hari ni. Mendaki sikit je, hiking sikit. Sekejap lagi kita tunjuk view Pantai Gaya. Betul lah? Pantai Gayana. Pantai Gayana. Let's go. Sikit lagi. You're my heart's desire. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Kat situ ada resort, Gayana Resort, and it's very private. Dia cantik, but then banyak sampah-sampah, enak semua dah sampai ke pantai. Tapi memang air dia jernih gila. Rasa macam nak mandi je. Kalau macam camping kat sini, healing, seronok. Video ni tak panjang, short clip je because satu malam punya night stop dekat KK. But yeah, still fun. Oh, lagi besar dia punya layang-layang. Ni wow. Wow. Sini panggil layang-layang juga. Iya. Jang Gaya kan punya itu. Apa? Jang Gaya. Dia melawan. Pernah kamu punya? I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you